مطبوعات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. من شعله گلخوجه در کنارتون هستم. سلام. نخست مرور داریم به سرخط موضوع برنامه امروز 8 اپریل. جای گرمتون رو خنک نکنید و در روسیه منتظر بهبودی وضعیت باشید. این مشورت به مهاجران است که در پی صحبت نخست وزیران تاجیکستان و روسیه صدا می‌دهد. کمک یک دفعه‌ای به افراد کم بضاعت و خریدن مواد طبی و یا میلیون ها دلار بانک جهانی را تاجیکستان چگونه صرف خواهد کرد؟ نفاذیشون اگر برابر فاصله 10,000 دلار بود در حساب میونه و جنین برابر قریب 100,000 150,000 دلار و غیره. از اردو افغان نوبت به سرپیوز و ҳазориспанд رسید. در بازارهای تاجیکستان نرخی به اصطلاح دواهای مردمی ضد کرونا بالا رفته است. فهمیدیم که چسنوک، لیمون، اسپند همین ویروس همین چیزا را پیشگیری میکنه. ویتامین اس داره در ترکیبش. لیمون مثلا چسنوک. نخست وزیر روسیه میخائیل میشوستین با قوی رسولزاده سروزیر تاجیکستان صحبت تلفنی انجام داده است. گفتگوی نخست وزیران در پایان روز 7 اپریل صورت گرفت. با اطلاع دفتری مطبوعاتی هر دو جانب موضوع اساسی صحبت خروج کرونا ویروس و تدبیرها برای پیشگیری از پنشوی آن در قلمرو دو کشور بود. رسانه‌های روسیه اطلاع دادند که در این صحبت بازگردانی مهاجران توجیک به وطنشان نیز ارزیابی شده است. همکارم عبدالله اشورف این موضوع رو پیگیری داشت و حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خوب آیا جزئیات دیگری از این صحبت در دست است یا نه؟ سلام شهلا. اطلاع در مورد گفتگوی دو نخست وزیر خیلی محدود است. دفترهای مطبوعاتی هر دو جانب با نشر خبرهای کوتاه اکتفا کردند، اما جالب این که معلوماتی که نشر شد از هم فرق میکند. دفتر مطبوعاتی حکومت روسیه میگوید در این گفتگو مسئله بازگردانیدن شهروندان تاجیکستان که در روسیه قرار دارند مطرح شد، اما در اطلاعی که رسانه‌های دولتی تاجیکستان نشر کردند درباره بازگردانیدن مهاجران اصلا چیزی گفته نمی شود. تنها تاکید شده است که رسولزاده در این صحبت امکانیت صادرات محصولات کشاورزی بر وقتی تاجیکستان بر روسیه را مطرح کرده است. تاجیکستان سالهاست که از روسیه می‌خواهد برای صادرات محصولات کشاورزی شرایط فراهم کند، اما هنوز حجم صادرات کشور بر روسیه ناچیز است. عبدالله ببین، امروزها صدها نفر مهاجران که قبل از خروج ویروس بلیط بازگشت به تاجیکستان را داشتند اکنون در روسیه بند ماندند. پس از این گفتگو مسئله بازگشت مهاجران تشکیل پروازهای ویژه در نظر هست؟ نه شهلا. یک مقام بلندپایه که مسئول رابطه تاجیکستان و روسیه است گفت تا پایان ماه اپریل موضوع تشکیل پروازها میان تاجیکستان و روسیه اصلا مطرح نیست. او گفت تا معتدل شدن وضعیت بهتر است مهاجران در جایهای زیست خود باقی بمانند، چون با پس شدن خروج ویروس قرار است شرکت و کارخانه‌ها دوباره فعال شوند و همگی به نیروی کاری نیاز خواهند داشت. این مقامدار گفت از مشکلاتی که امروزها مهاجران روبرویند آگاه است، اما با بازگشتن آنها نه مشکل خود و نه مشکل خانواده و در مجموع کشور را نیز کم نمی‌کنند، چون با بازگشت خود مهاجران 14 روز در کرانتین قرار میگیرند و بعد بازگشتن به روسیه نیز زیر کرانتین خواهند بود. با تاکید این مقامدار با گمان است که در آینده نزدیک مرزهای روسیه باز شود، بنابراین قسمی از مهاجران به اینجا آمدن نمیتوانند و از این رو با انجام یافتن کرانتین در بازار طلبات به نیروی کاری یکباره زیاد خواهد شد و آنهایی که امروز کارشان را از دست دادند کار خواهند یافت. با گفته مقامات تاجیکستان در روسیه حالا 486,000 نفر مهاجران قرار دارند، اما مقامات روسیه شماره مهاجران را از 1 میلیون نفر بیشتر میگویند. درآمدی هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرت است. خب سپاس عبدالله برای توضیح. و مهاجران عزیز، طور شنیدید با وجود آنکه شما بلیط در دست دارید و حتی هفته ها در فرودگاه‌های روسیه انتظار رفتن به تاجیکستان بودید و حالا نیز منتظرید تا 1 می یگان پرواز از تاجیکستان به روسیه و یا برعکس در نقشه نیست و از همه دعوت می شود که خود را سرسان نکنند. جایز به ذکر است که امروز پرواز ویژه سومون ایر با شهروندان خارجی به میونخن آلمان صورت گرفت، اما در شرکت سومون ایر نگفتند که این هواپیما در بازگشت کدام مسافران را می‌آورد. سومون ایر گفت یک پرواز مخصوصی دیگر به شهر فرانکفورت آلمان از روز 17 تا 20 اپریل باید صورت بگیرد و در آلمان نیز 36 نفر تاجیکانی هستند که می‌خواهند به وطن برگردند.
барномаро идома медиҳам. имрӯз дар маҷлиси намояндагон созишномаи байни Тоҷикистон ва бонки ҷаҳониро муҳокима намуданд, ки миллионҳо долларро дар бар мегирад. интизор меравад маблағе, ки тибқи ин қарордод ба Тоҷикистон дода мешавад, ба бахши тандурустӣ ва иҷтимоӣ сарф гардад. аз ҷумла ба хонаводаҳои ниёзманд ва афроди имконияташон маҳдуд барои муқовимат ба вируси COVID-19 кумаки якдафаина тақдим мегардад. тафсилот дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло. вакилони парлумони Тоҷикистон созишномаи грантӣ миёни Тоҷикистону бонки ҷаҳонӣ, ки беш аз 11 миллион долларро барои муқовимат бо COVID-19 пешбинӣ намудааст, ҷонибдорӣ намуданд. зимни муаррифии ин созишнома вазири молияи Тоҷикистон гуфт, ин маблағ ба самтҳои гуногун равона хоҳад шуд. иқтидори соҳаи тандурустии ҷумҳурӣ дар самти табобати интенсивӣ ва эҳё, яъне харидории таҷҳизот, доруворӣ, тестҳо, маводҳои безараргардонӣ, либоси махсус, омода намудани ҳадди аққали 100 кати нав ва хариди дигар маводҳои ниёзи аввалия барои муқовимат бо пандемия. ҳангоми муаррифии созишнома таъкид шуд, ки аз ҳисоби ин маблағҳо ба хонаводаҳои камбизоат кумаки якдафаина дода мешавад. бо таваҷҷӯҳ ба хуруҷи коронавирус дар кишварҳои ҷаҳон, вазири тандурустии Тоҷикистон гуфт, ҳоло арзиши баъзе дастгоҳҳои тиббӣ афзоиш ёфтааст. пеш агар 1-2 моҳ пеш агар нархи як дастгоҳи нафазии сунъӣ агар баробари фаскем $10,000 буд дар ҳисоб меёна, ҳозир ин баробар қариб $100,000-150,000 ва ғайра шад, яъне ки ба маротиб аллакай нарх боло рафтааст. ҳукумати Тоҷикистон мегӯяд, то ин дам кишвар аз коронавирус дар амон аст ва зоҳиран бо баргузории ҷашну маъракаҳои пуриздиҳом ба мардум ва ҷомеаи ҷаҳонӣ паём медиҳад, ки хавфе надорад. аммо аз сӯи дигар бахши иқтисодиву молиявии идораҳои давлатии Тоҷикистон аз кишвар ва созмонҳои байналмилалии молӣ барои мубориза бо ин вирус кумакҳои молиявӣ дархост карданд ва ба таври фаъол бо онҳо дар ин робита музокирот пеш мебаранд. то ин замон ба Тоҷикистон ҳукумати Амрико барои мусоидат ба омодагии Тоҷикистон ҷиҳати муқобила бо коронавирус $866,000, бонки осиёии рушд $100,000, Русия беш аз 20,000 тест ё маводи ташхиси коронавирус ва ЮНИСЕФ либосу ашёи муҳофизатӣ доданд. дар ҳоле ки Тоҷикистон феълан нақшаи тақдими кумаки якдафаина ба хонаводаҳои эҳтиёҷмандро мекашад, ҳукумати Қазоқистон моҳи гузашта баробари эълони карантин дар ин кишвар дар бораи чунин як иқдомаш хабар дода буд. аммо ҳамон гуна ки ба назар мерасад, муайян кардани кумакпулӣ як тараф, аммо тақсим кардани он боз мушкилотҳои худро дорад. дар ин бора Мирзонаби Холиқзод маълумот медиҳад. рӯзҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои зиёди навбатпоӣ ва занозании шаҳрвандон дар шаҳру навоҳии Қазоқистон нашр шудааст. ҳукумат ваъда додааст, ки ба мардуми ниёзманд, ки дар бонкҳо ҳисоб доранд, ёрӣ тақдим мекунад. ба қабли хабарнигорони радиои озодии мардум талош дорад, то дар бонкҳои кишвар ҳисоб кушода аз ёриҳои давлатӣ баҳраманд шаванд. дар Қазоқистон феълан карантин ҷорӣ шуда, мардум бояд масофаи иҷтимоиро нигоҳ дошта ба ҳам наздик нашаванд. вале дарёфти кумаки баробар бо 42,500 танга, ки муодили $95 амрико мебошад, боис шудааст, ки мардум талаботи карантинро фаромӯш кунанд. афсарони полис дар назди бонкҳо ҳастанд, вале танҳо тавассути баландгӯякҳо ёдовар мешаванд, ки мардум ба ҳам наздик нашаванд ва талаботи карантинро иҷро кунанд. ҳоло дар шаҳрҳои бузурги Қазоқистон фақат фурӯшгоҳҳои маводи ғизоӣ ва дорухонаҳо фаъол мебошанд. бармегардем ба Тоҷикистон. дар бозорҳои Тоҷикистон нархи баъзе аз меваву сабзавот боло рафтааст. нархи 1 кило картошкае, ки 2 ҳафта пеш дар бозорҳои калони хӯрокворӣ то 4,5 сомонӣ буд, ҳоло аз 5 то 5,5 сомонӣ арзиш дорад. қимати килои пиёз ва сабзӣ ҳам, ки қаблан аз 1,5 то 3 сомониро ташкил медод, ба 4 сомонӣ расидааст. таҳлилгарон ҳадс мезананд, ки бо баста мондани марзҳо ва ҷаҳиши қурби $1 нарх дар бозор боз ҳам болотар меравад. аммо мақомот таъкид мекунанд, ки барои муқобила бо ин вазъ барномаи хос доранд. дар ин байн Барои Юсуфӣ мегӯяд, нархи ба истилоҳ давоҳои мардумии зидди коронавирус ҳам аз 2 то 3 баробар гарон шудааст. лимӯ, сирпиёз ва ҳазориспанд феълан аз маҳсулоти маъруф ва серхаридор дар бозорҳои Тоҷикистон аст.
тоҷирон мегӯянд тақрибан дар 2 моҳи ахир қимати ин маҳсулот дар ҳоли болоравӣ аст. сабаби афзоиши талабот ба ин маҳсулотро хусусияти пешгирикунанда ва талаботи аз ҳар гуна оризаҳо аз ҷумла коронавирус ҳадс мезананд. ина 1 килош ҳамин вақте ки якум омадаги ба 8 сомон, ҳама нағзиш то 12-15 сомон буд. ҳозир акун ин 30 сомон ба буромад. ин 30 сомон буромад, мана чесноки вай чеснок нест ягонҷоба. Килош 80 сом то 120 сомона буромад. Барои чики вай чеснок ай Хитой меомад. қаблан 1 кило сирпиёз дар бозорҳои Тоҷикистон 35-40 сомонӣ ва як банча ҳазориспанд 1-2 сомонӣ қимат дошт. ҳоло бо манзури хусусиятҳои табобатӣ сокинон якбора чанд банча ҳазориспанд мехаранд ва дар зимн қимати он аз 2 то 5 сомонӣ боло рафтааст. вақте ки касалӣ набуд ин 1 сомон дози касалӣ ки бисёртар шудаги 2.5 сомон фурӯшда мондаги. дар рӯз 50 та 60 та. як сабаби камчинӣ ва гароншавии нархи лимӯ ва сирпиёзро тоҷирон ба гузаштани мавсими ҳосилдиҳии ин маҳсулот марбут медонанд. вале харидорон мегӯянд солҳои қаблӣ нархи ин маҳсулот дар замони гузаштани мавсими ҷамъоварӣ низ чунин гарон намешуд. харидорон низ пинҳон намекунанд ки маҳз ба хотири пешгирӣ аз сироятшавӣ ва маризиҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус истифодаи лимӯ, ҳазориспанд ва сирпиёзро афзудаанд. фаҳмидем ки чеснок, лимон, испанд ҳамин вируса ҳамин чизора пешгирӣ мекунад. сол витамини С дорад дар таркибаш. лимон, масалан чеснок, сол испанд дуд мекунем, сол вируса нест мекунад. бархе тоҷирон мегӯянд сабаби дигари афзоиши қимати лимӯ содироти он ба кишвари ҳамсояи Афғонистон аст ки садҳо нафар ба коронавирус сироят шуда ва чанд нафар ҳам фавтидаанд. дар мавҷи аввали таҳдидҳои густариши коронавирус дар ҷаҳон сокинони Тоҷикистон ба таҳлука афтода дар тӯли 2 рӯз орду равған ва дигар маҳсулоти ниёзи аввалияро хариданд. аммо баъдан ин таҳлука хомӯш шуд, вале қимати бархи маҳсулот ҳамоно гарон боқӣ монд. то ҳанӯз донишмандон мушаххас нагуфтанд ки ҳазориспанд, сирпиёз ва лимӯ чӣ таъсире дар мубориза бо коронавирус дорад, аммо сокинони Тоҷикистон барои эҳтиёт аз ин маҳсулот ба сифати дармон истифода мекунанд. корхонаи трансформатори шаҳри бухтар фаъолияташро равнақ медиҳад. бо вуҷуди он ки ин коргоҳ 3 соли пеш корашро аз сар гирифт, вале чандон назаррас набуд. масъулини корхона умедворанд ки оянда маҳсулоташон дар бозори ҷаҳонӣ харидор меёбад. гузориши Орзуи Каримро Сарвинози Рӯҳулло тақдим мекунад. корхонаи трансформатори шаҳри бухтар баъд аз солҳои зиёд бозсозӣ мешавад. дар назар аст иқтидори истеҳсолашро зиёд кунад. ин корхонаи азим бо ширкатҳои русӣ қарордод бастааст ва дар назар аст рӯзҳои наздик таҷҳизоти навро ворид созад. баъд аз реконструксионии завод мо метавонем ҳам сифатан трансформаторҳо хуб бароянд, аз ҳисоби арзиши аслии маҳсулот ҳам арзонтар шавад ва дар бозори ҷаҳонӣ ҷои худро меёбад. корхонаи саҳомии трансформатор дар шаҳри бухтар яке аз азимтарин корхонаҳои тавлиди трансформаторҳо дар Тоҷикистон буд. замони шӯравӣ дар корхонаи трансформатор зиёда аз 1200 нафар кор мекард. бино ба камбуди молӣ чанд соли пеш тавлидашро ба маротиб кам кард ва даҳҳо кормандашро ба рухсатӣ бемузд фиристода буд. шарофат ҳасанова баъди солҳо дигарбора ба корхона даъват шуд. қарор аст корро бо дастгоҳҳои нав идома диҳад. қисми ҳамо магнитои ки трансформаторро мебарорем ҳамо қисмда ман кор мекунам. барои зан ҳамин як кори чи душвор нест, намедонам чӣ хел аст? не хак мо ҳаракат мекунем зано ки ин кор ҳарчанд душворам боша аз удаш мебарорем. корхонаи трансформатор соли 2017 дубора корро аз сар гирифт, вале то ҳол натавонистааст ба ҳолати пешина баргардад. ба гуфтаи масъулони ин корхона, Тоҷикистон дар як сол ба 1000 трансформатори нав ниёз дорад. бинандагони азиз, фурсате ки дар даст доштем ба поён мерасад. шумо то 24 соати оянда имкон доред хабарҳои навро дар вебсайти радиозодӣ зернишони www.ozodi.org пайдо кунед. ҳамчунин навору гузоришҳои рӯз дар озоди видео канали радиозодӣ дар YouTube гузошта мешавад. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ чун ҳамеша дастрасанд. ман бошам шуморо фардо субҳи барвақт дар навиди бомдодӣ бо хабарҳои тоза мунтазирам. то фардо, худо нигаҳдорад. Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is